Ngashidi 7 September 2025 ki nungdangdagina lonava ahing 8 September 2025 ki marak ahing nongyai si sungtum tumbiranu Ngashidi angakpa ma thengnagadoribani adongi punsida angakpa thodo ama thengnabining tarabadi ngasi ahing sima tumbiruranu maramdi lunar eclipse haina khangnarifa mayamnas thoine na khangnaraba khoigi maitelon ja haragana tha lumsinba tha mamba numit haiba tare masigi tanglaba thodo ase ngasi 7 September gi numitang dagina hayeng 8 September 2025 anigi ahing lonaba asi fawbada 82 minutes ki more than 1 hour gi sang uba fangadori masi sahi 10 muki manungsida kwaidagi sangba longest lunar eclipse oigadori adugo hena makha sathadringai da lunar eclipse asi matau karam thoibano haibadu mayamda thamjirake khangmusu kayam yawbiramagani taminase अखोई सोलर सिस्टम असिदा नुमिकी अकोइबदा अखोई पृथ्वी अखोई लेरिबा पृथ्वी अर्थ याउना लेरिबा प्लैनेट सिंग कोइदुन लई हाबसि अखोई पुनमक खंगनरबा गातने मसिदा मुक हाइड्रो प्लैनेट की ओइबा तोंगानबा सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स सिंग अखोई पृथ्वी की ओइन मून लेरिबा को मसिदा मु अखोई प्लैनेट सिंग सिदा कोइदुना ऑर्बिटल मागी ऑर्बिट लंबी अमदा कोइदुन लेरिबनि मसिगी कोइदुना चटपगी जर्नी सिंग असिगी मनुंगदा थोकपा थोदोक अमनी लूनर इक्लिप्स हाइबसि करमना थोय हाय मतमदा नुमित सन अमसुंग था मून अनेगी मरक्सिदा अखोइगे लेरिबा पृथ्वी असिना मयाई सबुक्ता लेप्सलुबदगी थादा लूनर इक्लिप्स हाइबदी था ममसिन बाइबसी थोकलेबनि अखोइना उरिबा थागे सक्तमबसी नुमितगी लाइबा रे असिना थागी लेमाइदा येरुरगा रिफ्लेक्ट तौरगा अखोइना उरिबनि हाइरिबा नुमित अमसुंग था अनेगी मयाई सबुक्सिदा अखोइगे लेरिबा पृथ्वी अर्थ असिना लेप्सिनदुन लेख्रबनिना अर्थ की सक्तम इमेज अमंबा सरुक अदुनी अखोइना थादा तारुगदोरिबसी मसिबनि अखोइना लूनर इक्लिप्स हाइना खंगनरिबसी हाइबा लूनर इक्लिप्स की थौदोक हाइबदी नुमित पृथ्वी अमसुंग था मखोय अहुम असि सेम स्ट्रेट लाइन अमदा लेगनी मसिगी अलाइनमेंट असि करम काना थोकने है मतमदा अखोइगी फुल मून मतमदा थोकनी मसि लूनर इक्लिप्स की तारिबा ममी सि मखल अनि थोक ले हामदा पेनम्ब्रा मस हाइबदी आउटर शैडो मसेट खक ताबा अदुगा अमना अम्ब्रा डार्कर सेंट्रल शैडो हाइना खंगनबा हाइबदी पृथ्वी की लेमाइदगी अखोइना था तमनि येंगो मतमदा था सि तमना तमना मताई रोमदगी तमना तमना ममसिनलागा फुल ओइना डार्क ओरकनी मसिगी शेडो तांखक अनिसिबुनी खोइना पेनम्ब्रा आउटर शेडो अमसुंग अम्ब्रा डार्कर सेंट्रल शेडो हाइन खंगरेबसे कंप्लीटली थागी लेमाइ असि ममसिलगलब मतमदा माकी मसुसी रेडिश ओरकनी मसिबो खोइना ब्लड मून हाइन खंगने होरेन अहिंग उगदोरिबसी रेड कलर गी अदुमलबा रेडिश कलर्ड मून ने मसिसु करमना रेडिश ओइरैबेन हाइबदो थमजगे हाइरिबा थाना रेडिश कलर ओरकपा ngang मरोइ मरमसे समलमना थमजगे मदुदी पृथ्वी की अकोइबदा लैरिबा एटमॉस्फियर सिदा नुमितगी लाइबा सनलाइट की कलर सिंग असि स्कैटर तौरपदगी ओरकपनी मींस सखाइरकपदगी ओरकपनी हाइतारे अखोइना थोइने हेना खंगनरे सनलाइट की कलर सि 7 कलर्स यावे Vivier हाइन खंगनबा violet indigo blue green yellow orange अमसुंग red हाइन यावे मसिदि यावेबा blue color सि फिल्टर तौथोमगा हाइबा 7 कलर जुगी मनुंगदा ख्वाइदगी वेवलेंथ वांगिबा red color सि बैंडिंग तौरागा हातमना यौरकनी मसिगी सनलाइट की मनुंगदा यावेबा red color सिना हातमना यौरकपदुननी थागी मसुसि रेडिश ओइरैबसे मसिगी सनलाइट की यावेबा कलर सिंग स्कैटर तौबसि बकोइना red light scattering हाइन खंगने red light scattering हाइतारगदि अमुक थमजगे lunar eclipse की मतमदा हाइबा थागी सक्तमबु रेडिश कलर ओहेलकपदा डाइट लौरिबा रेस्पोंसिबल ओरिबा अदुमलबा फिजिकल फेनोमेनन अदुगो red light scattering हाइन खंगने हाइबसि मतौ करमना थोई हाइबा मतमदा नुमितगी लाइबा सनलाइट असिना कोइगी पृथ्वी की एटमॉस्फियर तमना लाखो मतमदा कोइगी एटमॉस्फियर सिदि याव पार्टिकल्स सिंग सिगा इंटरेक्ट तौगन मसिदा सनलाइट तो यावदो लाइबा मागी डिफरेंट कलर सिंग असि मागी वेवलेंथ लोइना तोंगाली मरबंदुना वेवलेंथ खर तेनबा खुदम ओइना violet indigo ना सिंगबदी अदु ngन स्कैटर तौरगा लेहौरनी मांगखरनी हाइतारे अदुगा वेवलेंथ हेना सांगबा longer wavelength सिंग लेबा कलर सिंग खुदम ओइना orange red असिना सिंग सिंग असिदि for far distance याम लाना दुम ट्रेवल तौबा ngamakkani अखोनासु हेना खंगरे सनराइज अमसुंग सनसेट की मतमदा चिंया तमया नुमित फगलपा तंजा नुमित चंखिबा मतम सिदा कोइना रेडिश कलर की अदुमलब स्काई अमसुंग उ फंगनी जस्ट लाइक दिस को सनराइज अमसुंग सनसेट की मतमदा ब्लू कलर सिंग लोने स्कैटर तौरगा मांगखरबने ओनली लिविंग रेड कलर व्हिच इज longer wavelength present in sunlight हाइतारे अदुना हाइरबा सनलाइट सिना कोइगी पृथ्वी एटमॉस्फियर से फावरगा था तमना लापा मतम सिदा only red color खक्तम predominantly योबंग ngamakkani
masina akoi gi lunar eclipse thopa matam asida akoi gi tha sector masi reddish coloration reddish color oin urai bane masi su nature gi oiba yam angakpa thodok amani haitare a fascinating fact haitare aduna ngasi thokador phenomenon haibadi 7 amasung 8 september anigi lona basida thokador ngasi gi lunar eclipse asi mafam ayamba continent sing asia africa europe amasung australia gi mafam ayamba da uba fangani aduga ugadoriba total duration sina kairi kyamuk no hai matam da ngasai gi aina panjakriba shadow makhalani do hek thagi masek mamba horokpa penumbral phase jagina sum power of hour laga total eclipse haibadi tha puna mamba masida ngahak leramaga mu mami se power thokidoini masi phauki tanja se puna 5.5 hours oigadoi aduga totally tha se koina mamga dum fully uwa phangadoi sina 82 minutes mokni aduna akhoi loina maksu horen adum nomidang dum uwa loi phangani ko mayam puna yang minasi aduga gi uwa phangadoi punja sina indian standard time gi mathung inna penumbral phase penumbral eclipse ki horok pasina pung nifan ga minute yang khaini pan swai de gi hogani hai aduga direct prithvi gi shadow si thada tare haina khangba ngamakadori basina pung mapangi minute yang khaitere swai de oigani haina hairi ko aduga star of totality haitare koi blood moon khaga ngangselakpagi phase haitare masigi horok pasina pung 13 swai de gi horakani haina thami aduga khoina pamiba maximum eclipse punna mamsilakpar matam sina pung 13 ga minute 93 swai de oigani haina hairi aduga hairiba complete totality si amuk hak leram doini aduga amu han ki doire bani masi han ba horuk pasina pung 12 minute kunni thoi 8 september lansele ko masida oigani aduga pungloi loiba penumbral eclipse ki aroiba mikup sina pung aniga minute kun manga swaida ahing nongalam de swaida oigani han thami aduni ngasi mayam puna ngaktang orbasu masigi experience to tas to minasi aduga ma hangbirak pa yai karigino tha khudingi full moon leraga karigi eclipse thoktriba noina hangapasu yai ko madugi maram thamjage madi kain hai kanda akoi gi prithvi se koidun satliba akoi gi national satellite ama oiriba tha moon se akoi gi prithvi gi orbit siga haiba moon sigi orbit siga yengna matamda moon gi magi leriba orbit se few degrees kar tilted pairaga leiba hai tare ko madur maram oraga every month ki laiba full moon oiseno amuna prithvi gi shadow mathak te taba amuna mung prithvi gi shadow makha de taba phangdaba eclipse taba ngamdaba aduna lunar eclipse thokpagi condition ama oiriba haibadi sun earth amasung moon se straight line amada haiba masigi alignments de leiba se every month gi oi thokte masiri masi mayam du thamjeningba knowledge saru hai tare ko masi mayam puna yengminase